Yeah. Wakire byangoyo. Aha. Eh. Aha. Ngumu sana. Roboti tigarumu ikiromo jumbe pamoja na MCA washirikiane kwa pamoja ili ndibaro sie daraje yunga to MCA bigodi yenyatieko igakoro kwa Amos Mukaya no mubunge bwa constituency ya Kitutu Jaja South anaitwa Anthony Kiba. Habari itafika. Alafu wachangamke manake wako pale kufanyia mwananchi kazi. Yabuno murai kende ngeli gukorera mwananchi tatike mirimo ya gotomete yoka jamani. Ina ere mirimo yoka gukorera umwananchi. Chileka na 35 mwanjo motegereri cyabudukire gorense mu yabono mambia jideka tubone na 25 elinde gukoretera ali muri na kwa guchingura mwana magazeti. Jeli tukolia Alhamisi kiwa ni TBT moja tulivu tu msikilizaji. Jizaliki kianda chumutinyo aso mwaka yo 2026 Nkisi FM. Tupata kitambulisho msikilizaji, tuingie magazetini. Ege nenka yomugusi CFM emerongo kenda na nye enutayemo the number one station enere station yule gene asokosenia gukomanya nabo igogo kubokia nabono tubangire gukomanya ayamurekeire na kwa chinguru mono asa magazeti yiri tukulia lero ikinige kosi tubokeruka the dynamic duo MC Dudus na Ronald Mayaka Brigadier Tonyegera nonyene inche ya momotegereri imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka jinse jisiko bunakoretu asore na Kisi FM. Hayagwi huwa msikilizaji na yametimia kabisa saa 1:37. Kiroko igurege talimine ikigi ni kirokera limo cyo motegera ngatuko kwire ya masaya yameli gukomanya ali amurekere na kwa guchingura mono asa magazeti yeli tukolia lero ali tukolia Alhamisi ikiwa ni throwback Thursday tariki kianda cy'umutinyuka no mwaka 2026. A very good morning enkayimo gusiki CFM your number one gusi vernacular radio station ibirenga gotonyera imirongo kianda na nyene kutane ya momotegereri na semitandao yonsi ya social media na bagotonyera buna KCFM 94.1 ege kosi kyomoro buli mu micho limimeye nkayimo gusiki CFM tuko tisti na imara kama simba ende kwa nekingonsi ngo gocherali buna muri kirasa magazeti yeli tukulia lero nche nkoro kwa MC Dudus na nche unabotambo mwancho motegereri ikonkoro kwa Ronald Mayaka Brigadier. Bari ya subuhi njema sana sainomia chinga gichonsi ne chinga kichonsi erenomuya otwanchere twayoreri tukolia lero tunamushukuru ajabu mabira ya toisanire mambya yabona gate n'ubwanchani bwaye nabwo bogereta tole moyo ekiyagala na erumo jakano naendo moelio yani ngenche yaye alpha na omega elieta lyaye ne elimo igakurukwa Nyasaye tigatigale ko banyasaye amina kabisa. Sijui kama una deni. Sina deni hapana. Kuna jamani nilipata sijui nilisahau vipi hiyo jana. Kero tuwalenge medical camp chinsemo chia Kenya Ntraga alibe no. Tikeli Kenya Ndusi Stadium. Mungora yakoro kwa Simon Odhiambo igare mu murumu abana ide kumanyara mu murumu abajoli Odhiambo goro karubi tunibiri byakabosi Simon Odhiambo Simon Odhiambo natusikiza sana baba asomo bogani yo mukuru kwa Genesis baka no takoro meme
na kururia matuka arabeire indu wanjete sana nabo koronyora Genesis no taka kiengo lingo gerosi bali bagecana buya na inde mbabwate barose ti boruma rumo gojimagego obugazebo gete onyo gutegete asogo ikara so mundana una wocho gani zo tagetio nyakonyuga nyugwa alafu wanatengeneza traditional food yani telindagirire complicated utaka kanderema gasosa unapewa mbona umenitamanisha sana nitembee sehemu hiyo tembea atangaye najua sana ujua tembea maigai kirendugu sande tuzame ndio tuzame tuingie magazetini mwachomo tegereri nchebona botambe kwa kuwa nibwa gazeti ya Taifa Leo gerei tariki kianda chimutinyoka no mwaka 2026 itukolia Alhamisi kiwa ni TBT moja maridadi na kama ada ilivyo ada na ada ya mja unena muungwana ni kitendo igakoba kwa kuwa ni gazeti na ya The Daily Nation chitariki chikoro kunga kianda chimutinyoka no mwaka 2026 elitukoli korokunga Alhamisi se TBT ndo hiyo Throwback Thursday bwana we kwa heshima na utaratibu wa aina yake tupatie headline nkie kadada ye kwane buna kiri tali ayo ligete face off yani ezigikanyo yogumia ebichando chaiga ne yomurai bwense ya Kenya musike Dr. William Ruto aligeretigo chimoina na kurumoina baligeraneti gakurukunga Rigathi Gachagua, former deputy president of the Republic of Kenya and equally used to be an MP for Madira, yes, constituency, and a former DO Moi era abaraye abaga baumiranete za matanga ya Moigoro musike yoko moeni mujumbe wensemo ya Olkalou David Kiaraho ase amangana kwane tuo yogo kumia ndama itinga ingo chakira kurwa ali Nyandarua County Nyandarua County inyorunga Rigathi Gachagua mbana kuomerana ne president kurwa rusi kwabisi mbana gusanga body ya mwemo azemo kutano mbana kuomerana igoro yale ngeli tangani bambete kumulia kada soime omanyete ekere kole kana twale naye katorarwa iga tibeti muntu badi basitikera ko koroma kama moja ama moja manene tibeti muntu basemeti mapema so abanyanyimba bakataka kumutanga Rigathi Gachagua tasoa za matanga aligoro ndio lakini atingero bajete kuridie crowd neli ororoje kajalia asire ko baba kamote vitigasoe agi agasoa ne rumbe yaye agataka umuntu otakete kumwali bagakwane asaba abajumbe bataraja rigijia akaranza sagati akaka atebeta kaya hadi yangu bwana haijafika yani moko beka asaba chiesi sichiko kwana asaya kana moko ndakiriwacho haiwezi wezekana baba ikabidi acha kwa kulivaga igangete angete ke asimoko mbeka tingo kwano keracha kukwana okay nabayira abasa kubwatana ne headline I think yenga gazeti ya Taifa Leo nyerete linde tuchambwege ntekaso kwa ase headline gazeti ya Taifa Leo tebanga nipe nikupe chibije kiraiga nibere umurai wense ya Kenya muske the former deputy president of the Republic of Kenya wono gaiga ase ntunde ntangani umurai wense ya Kenya ko baumeranete na Rig G asa matanga yamo chinsemo chenye Nyandarua County alia Olkalu Kiaraho umubunge we constituency hiyo ya Olkalu hata we na achire kobo mungwano yogoro kunga Rigathi Gachagua lakini iwa asepeji ya kabiri bagoteba iga nsome bunerikire Rigathi amlima Ruto asama tuko na somire siasa chi president na nakorora
ase akomachiko robotitinga ruboke so gukwana nambete gutitingara. see Rigathi Gachagua has nothing to lose. We have been saying that. And secondly, Rigathi Gachagua ere yamobere tomogoko yekumira ni president na enda akaegulibaga akamanya collect abantu for 27 minutes. Ngakia tugize nyinge ngenjeria. Bono. Okay, yo mo etheri bakatanga yeto sinere kikiyose lakini no muri rikodo. That's bale kukoleta. Akamotevira bono. Batanga da yo kubisa na ronde ngereti kurbani. Kone. Kide tukio kubisa na ro cha saria. But I can assure you, kwani Romo Senator yo Nyandarua John Methu. Gini. Okay. Ase president yekaraire tima itinki alengeretie kiagere gentunkire kiarorekanite very clearly about yorongororero Mount Kenya litsukurigoro. Indeed, naende nkwaroche nakoyetegerera mbaka body language yonsi yokayesoma ya Rigathi Gachagua wekerare kuru speech yae. Yes. Igare kuyiburukania okwana ase erugeri yanka orete gesonga ake nagaswali ochutia. But yegentokete naro chikuru ase speech ya Rigathi Gachagua. Ndio. Ebintu mbirarete tegali naboneka ni seria getwetia gas. Ebana. Nabantu bakaumia. Igakerete before the president. He has been complaining about it na chite bakaze Inspector General of Police. Yes. Lakini genteke botukimbua na kuigweka nanga iwa akole tugochia. He brought it before the president. Alimwambia. Yes. Tumaitin kuategera tubone president ya responded. Si anama ngana bakwana. Yeah. Inche igongo chikubaira ni ligwetere bikorwa. Inki yale kwiranĩria. No, kigwanda gitakwande kero kwagũrie rĩtũ kĩribuya. I think silently as a president yekaransete. He must have regretted inki geko geraro stimo sachoria visi. Ekina ki. Maitembu yari kumura jinguru lakini ya motigavo kumukanya kiarake. Unere babete no Uhuru Kenyatta. Yes. Karimbe. Kubwa kirale sikata bwati kende gyonsi yagusiria. Mba manyete ngumuntu na baba umayete na natebeteiga iko mu amanyete ko moko ngimbi jingende wa munyoro nsireradi. Na baba bunge ba sentraiga ba gotebetie Eono akaba korera divi ayo tata tegoro ya kibali chugwa. Kieke lidada Rigathi Gachagua gatebetenga akamosemi muraiwense ya Kenya akinta motegerera agachora gotegerera murabake amutwe kiria ngoro ibi egagi ira magana ari gete shot there uri gukwana etu waire chinga kiagero mugano inoro murekeira aiga subuga sana lakini asumo senator bwe county ya Nyandarua Muske John Methu komote yi president singa igamusigetere ginta muoboeti. Was it in order? nangenderetie No, was it in order? According okay. Nebo tabuga mochando toyo lakini erebu na John Methu arego tigata kwa nege ndukeli bado ngikiara kwa. What is opposition politics? But unajua kwa rais ni unajua napenda sana Rigathi Gachagua vile aliongea. Umaide to some extent Rigathi Gachagua kwa resenja imenwa ruete ngoko tende bone gento na chire kwegera siasa nekero nara na laisi siasa unachigo kolekana ande to kumanya ngiyo chikoba guchibosia inataka goteba nga I think John Methu igatumegetwe koturubanie nchereri arore reaction ono gwachire magega nkoire ni bone ndu kirina gotebetia. Yes. Eri akia abantu barari yakinjira ekrara akamuhedo nigo so that Rigathi Gachagua gocha unleash notes chiae. Bono amagana ali president yali kuirana Rigathi Gachagua atali president yatakira gukwana. Bona boko no bagende correspond to such things. Exactly. So John Methu gakwane de ndu gerikora arore ground ingana kikere ngeresisti. Akanyoro agirujingo bakandu bagategerera. Bona Rigathi Gachagua gachachi kale saria. Hata wetu kwejaiga. Hata unipige. And possibly that is one ngete gukwana litaka ni Methu atarakwana. Because bada de bamoleta babunge batarachaga gukwana. Methu ikare cross ground. Exactly.
siasa na kuboni Kiata beti kweja. hata ukirizika Hata unipige. hata unipige kwani seneta hapa ni nani? Bado ni John Methu. Yes. Ole elected. Aba tubanya ndarwa. Dande nesemetie chinguru chiro asogo wake ruchikura. Yes. Ko represent